Jadi di partikian ot petuturi hita saluk na paparan yo puta borsa suro monggur naga betar lumobi di bonani asuton. Asa tau duti matutu di ulau ta imam bajalo tuan di ulauan. Asa anggiat marhite di ulau ta sini di bagasan sadario makoro pasu-pasu nasihat hata jala iman ata hirim jada sisa datang iak kita di ulau ta di bagasan sadarion. Alani diamu pada nami. Abi. Alani pakila kami tutu dengan dibasani Tuhan. Beras pilarang. Kemudian naro di padonganion na Tuhan mi bonani asuton. Alani amang pada nami alu-alu damang matu Tuhan ta pardenga basai. Mulai ati matutu pada nami nunga mga alu-alu me hamu tutu hata pardenga basai suang-suang matutu di awat teraja inato saripara. Doon sa alani daw pong panggonggong nasa pangisina di ulat tadi bagasan sadarion. Alu-alu damang mak. Mulai ati matutu pada nami nunga di alu-alu kamu itu saluh na raja panggonggong di saluh na tutu amat teraja inato saripara. Na lihat na lolo. Naro mga dobigo ko doon jojo namin di bagasan sadarion. Alu-alu damang ma. Mulai ati matutu pada nami. Kami lihat dong. Marmula doon na nauli. Marmula doon na ringgan. Siacur mula gabe. Siacur mula topak. Mula ni parniwatuhan, mula ni habis sukon. Alani pada nami. Naik marulau maami tutu di bagasan sadarion. Ninanong ojak kami di bogoni alamanon. Baik damang ma, godang mulai-mulai. Mulia tema tutu diamu pandai nami. Ya, Di laut nami bagasan sadariat tutu sangak selalu narajan itu turlami. Terlumui madi basa-basa ni Tuhan. Alani neng masuk bawa itu Tuhan tepardega basai. Dohot di salut nama teraja nato seripada. Baik damang ma godang soba-soba. Itu di baik kamu godang soba-sobai pada nami. Baik itu asal lihat perorasan, lihat nang panggabian, lihat nang akapar saulian itu pahi amat nomor tua dewata di hami boparan yuk punami borsak siromonggur nagabi terlumubi ma di bonani hasuhuton alani pada nami beda mang ma godang lihat-lihati.
Mulai ate matutupade nami di sudia kapangiruan nami salut nado diolo hamu baris-baris diri aja na dirura pangaloan. Molo marsuru raja daido sioloan. Molo dioloan saya Roma di kapangomoan alani pade nami. Molo cuma dia benawi basat nami. Cipalas roamu lilas marwani pade nami. Jadi idok rohani partikiano di soma hita partikiata majoput perbuebir tu helataro boruta di bonani hasudon. Yamu baru nabi wakamu jo perbuebir so. Iya. Pasak mak tu bonani hasudon. Na tuduhan nama berjuluk. Coba tamu ma perbuebir. Dihelata. Dihelataro di boruta majoput perbuebir. Di dongani karena marah-marah gimana? Ya. Doa nama wakil siapa Batam. Esok kamu salah. Tanda kita kena warna tubuh nangis. Hidup. Firma baki mal-mal basaloman. Firma to diwuluju-luju nang akka pangomong. Diuduti. Horas. Jadi di hita nomor roha tubuh song-songone di hita salutna idok roha langsung matu asatan ya teh. Ala dia kabartikion nangi. Diamu pade nami. Jadi. Kita minta mual tio di baitu pahanuatan. Asa bae damang ma godang si tio las pado mudamang ma tuasatan.